Hello, Kiso TV family. Welcome to another exciting episode where we stir up fun and knowledge from across the world. Ako si Hazel Lastimosa, live din sa Pilipinas. That's right. And today, we are driving into something that might sound scary to many of us. Ug ako, i-promise na ko ninyo, not anymore after today's show. Ako si Emiliano Ian Suson, Sir I, live dinhi sa Florida, USA. You know what? Nalok jud ko karong adlaw. So mao ni ako ang greatest fear when I was a student and even when I was like working. But we'll talk about like research today. Sus nagkuan ako diri nangurog na akong kamot, no? But don't worry, by the end of this episode we promise that will make you say, "Wow, research is fun and easy." And in today's show, we will talk about an interesting topic and an interesting today in history and an exciting health news. Ako si Domino Puson live din sa Ontario, Canada. Today in history, buckle up mga Kakisaw TV because we are diving into a moment that changed the lives of Madlang people forever. Let's rewind to January 10, 1964. It was Saturday morning when America's Surgeon General Dr. Lothar Terry dropped a bombshell that made history. That is literally. So, imagine ni adto ang pagtabako og panigarilyo is as common as like sipping a cup of coffee. Ang Oo. pagtabako ni adto is stylish, And social, and so everywhere. Sir I? yeah. Ug sa dihang, si Dr. Terry ni-announce siya to a room full of reporters. Ug kini ang iyang gi-announce. Cigarette smoking causes lung cancer and probably heart disease. So magbantay ta. So the report was not just a document, it was a wake-up call. So the science spoke louder than words. Kay sa kadtong panahon na nakita na ang mga baga mga baga, I mean sa man na baga naman na taon ni baga sa mga namatay kay itom kaayo tungod sa pagpanabako sigon sa mga medical students nga minghiwa sa mga patayng lawas o mitanaw sa mga baga niini. It inspired millions of Americans to quit smoking. Of course, the battle isn't over. Today, 42 million Americans still smoke, and in some parts of the world, it's even increasing. But the good news is, daghang mga tao ang niundang og panabako than still smoking. A shout Ako out na. to Dr. Terry and those who stood up by science to make this happen. And that's a wrap for today in history. Ang maong balita gikuha namo gikan sa harvard.com. Okay, kung scary di ay ang research, so scary pud ni ang pagpanigarilyo, di ba? Sir Oh, because of I think research nakaingon sila. yeah. Sir I Kaayo. think maka-relate ka ani Ka-relate because ko ani. Kay yeah, kung very much. Yeah, yes. pero in fairness to Sir I, he already quit smoking. 6 years Six ago. Yeah, six 6 years years na. ago. Oh. Yes. Yeah. Okay, so in my part, wala ko kasuwayan ang pagpanabako, no? Ako sad na kaso Okay. ni Maski katong mga lukot-lukot, lomboy, unsa 'tong mga karaan, mga pinustos, wala ko Lumboy. kasulayan na. Pero ako, newspaper. ako Ako sa Mm. to tell you with oh, honesty, when I work in Cebu Normal University, I was very young. One of our ato na lang itago nga friends sa di kuan gitudloan ko how to smoke. But Olo, then dito ako ha, dito dili ako. to ikaw sir, bata pa man ko at the time. So so tobacco.
They'll not for me. Ubog, ubo ko te. Yeah. Yeah. Pero Mhm. ako, ang akong pangutana, pareho ba kaha ang effect sa pagpanabako ug sa pag-vape, no? Or kanang magtabako og lumboy ba? Ang I sakit think mas kalahian. healthy ang lomboy, kuya. Mm. Mas daghang buhi sa lumboy kaysa katong sigarilyo gyud. Like, actually, nindot na siyang pangutana, and I think we need to do some research about vape, no? Kay gamay, I think gamay pa ang research about vape unsay ko ano na niya. Ang others kay makaingon sila nga healthy daw ang pag-vape. I'm not sure about that. Atong pangutana na tong Oo. guest for today. And speaking of research, ang atong resource person karon will talk about dili sa pagpanabako. I think kung dili sa usa ka gikahadlukan kaayo nga subject sa college or university, ang research. Wow, asa 'tong sound effect diha oy? Uy, sound effect Wala diha. naman 'to sumon ni oy. Wag niyong subukan yan. Huwag mong subukan. So, wa ko Masisira ang buhay mo. kabalo. Yeah, wa Correct. ko kabalo kung manabako ba kaha ni atong guest speaker. No, kay Basin, tan-aw basin. nako murag healthy man ni siya. Basin lunggoy ang gitabako ani. Okay, so joining us today is an incredible nurse researcher who is not only a pro but also makes research sound as easy as making lumpia. Wow, lumpia, kalami. Yeah. Let's welcome Dr. Giselle Sempron Cotamora. Hello, Woo! Ting. Round of Round applause. of applause. Hi, Ting. Nindot kay buhok si ate kanang Yes, Ma'am Sempron, give us some details of your para may bawa nga tong mga listeners sa Maayong kang buntag sa tanan. Ako si Ma'am Jess. You can call me Jess. Nagtrabaho ko karon sa Cebu Normal University, and I've been teaching research in undergraduate and graduate level for more than a decade now. So I'm very excited to be with you and to share with you some hacks and some advices related to research. Maayong buntag once again. daghang Maayong salamat, Ma'am buntag sa Jess. May muntag welcome sa among show. By the way, proud kay kuaning Ma'am Jess, no? Kay kuani siya. kabatch mo. Batchmate din ako. I work with her when we were in college. Ang akong hinduman kay nagkaming duha naghimo sa kami nag-design sa t-shirt for psychiatric nursing shift duty namo. Anong hinduman yung lakaw Miss Kulon. Labas pa sa akong hinduman. I'm proud. This is Tatak CCMC graduate. Shout out diha sa mga taga CCMC, si Ma'am Lala nag-message ganang buntag no Ma'am Lala. I hope nagtan-aw karon. Ay nagtan-aw ni kuan kining kaliwat ni Ma'am Hazel ay natan-aw na mo Ma'am Lala no. Og ang atong resource person ang usapod ni sa mga nitabang sa akong research when I was doing my research long time ago, like 13 years ago. Daghan sila pero si Ma'am Jess ang usa sa mga nag-review sa akong research og gikan sa paghimo hangtod nga na-publish siya. Actually igang gi-publish sa Malaysian Journal of Nursing sa una. And I was so happy, and I'll take this opportunity to thank you formally for your help. You're welcome, Sir Doms. And thank you also for being with me when we started, of course, the INC and then Icons with Cebu Normal University. And I would also like to take this opportunity to invite every last Thursday and Friday of the year for our Icons. This year, 2025, we'll be having our Icons 14. That means it is our 14th year already. Yes, so Thank you. gikan sa pagsugod ana memorable kay na mo Ma'am Hayes kay katuni nga time nga if I can't say no ato lang na istoryaan among gidala isahon si Ma'am Jess sa kuan sa opisina ni Dr. Humawa sa una with a wheelchair with Vincent Pananganan no gidana mo ina ka stressful ang pag-organize aning kind of like icons for everyone doesn't know it is International Conference of Nurses on its how many years now Ma'am Jess 1-4. 14 14 years. years. Can you imagine? 14 14 years old. years of Dalaga na. kuan, no? Nya, daghan na kining mga gipang invite Anak. ng mga Mm. researchers
everywhere, inside and outside of the Philippines. No, ilado na kay ni siya. Yeah. And actually, right now, ang akong work nag-involve og some sort of kind of research organizing. So ako nas lagignan nga we can actually go to the Philippines and present in one of their conferences in there. And I know venue for that. Yango rasan sila. Like, sige, sige. Nan ana. So, sir, Sige. sige, sir. Okay. Ano nga, ano? So let's start our discussion by addressing the elephant in the room. Hala na elephant. Patako di Ano man yung mahadlok elephant. man gyud ang tanan kung kadungog nasa word. Ha? Research. Research. Pag-research mo. Jazz? Daghag tubag anang pangutanaha, Sir Ay. Mahadlok ang kasagaran not all. Mahadlok ang uban kung makatungog sa word nga research, maybe one kay sa ilang previous nga experience basig na sila not so nice experience sa research kay di ba ang research time consuming, ang research kay daghag revision, kay there is no perfect research man. Mao nang moingon tag nice nga na feedbacking, na mentor, na peer reviewer because we value the inputs of others to enhance our research. Wala pa Another yung Google, is, no? oo, sa Sa una po sa una. panahon, wala pa bugog manual Yeah, patanan. no? Lisod kay to, no? Kaayo. Ang uban po na ay anticipated murag fear of the unknown because at times research can be so technical, especially sa katong statistics, sa katong design. So medyo naadiha ang fear of the unknown kay at times if we are dwelling on unfamiliar things, 'di ba? There is this fear. So not necessarily nga sa research because of the nature of the research. Not necessarily nga sa mentors but because of the nature of the subject. Okay, mana akong mentors. Ma'am Jess, pero usasad na, Ma'am Jess. Ay, usasad Pwede na. po. Isa po. Pwede. Especially if the Pwede. mentoring process is very rigid. Kay Mm. supposedly research man God is a beautiful experience. By beautiful experience, it means we do not expect perfection, but we expect Right. progress. So we celebrate small progress Mhm. and then do not overwhelm the mentees because Right. di mo forever nga kita researcher no mula ba man tas kalibutan. So Wala. we hone we hone the young generations para sila na po ang mapuli na to puhon. So do not make the research journey very traumatic but rather beautiful experience bisag time consuming siya. At times pod mahadlok pod ang research ang uban because of the fear of failure. Para mangud sa uban if ma-fail nila ang ilahang i-validate nga hypothesis, the research process is a failure. No, it's not. If ang ato ang hypothesis nga gi-validate kay wala na validate, it means mo atong data. So it doesn't mean nga ni-fail ta sa ato ang research. At times pod sa una o ang uban nga mga institution is not so supportive of the culture of curiosity and learning. At times dili sila mosubot nga adto mag-research sa ilang institution kay mahadlok sila makita kung unsay weakness where in fact pwede man gyud siya nga makita ang weakness para input for progress. So mo nang ang ginabuhat nato karon sa research is especially kung sensitive ang questions or evaluation is ato as ginahide, wala nato gibutang kung unsa ni nga institution to protect pod sa integrity sa institution. So win-win siya. So those are the things, Sir Ay, nga atong nakita o at times at certain extent atong na-experience nga possible reasons nga nung na-I fear ang mga especially beginning researcher to go into research. But because researcher man ta, so kahibaw na ta unsaon sila pag-approach o unsaon sila pagpahiluna para dili traumatic ang ilang experience. Thank you. Tumpak. Wow. Yeah. Tumpak. Actually, this interview with Dr. Kotomora, awahin na imong pakpak ti eh. Ang okay na din. This interview with Dr. Kotomora is very timely because on Monday will be our first day of class. And I believe this SEM will be the start of Research 1, right, Doc Jess? Research 1 na batarong second SEM. So actually, I spread or Spread the good I news. give, Spread I the spread butter. this one, the link to my advisory, kay level 3 man ako advisory, in order for them, na dili sila mahadlok in town sa Correct. research, no? So at least naa sila kuan nga moment, no, nindote ang research. Man itong gibuhat to shine a light to an area nga mahadlok ba like gingon ni Ma'am Jess, no?
Yes, and actually we insert no we unsa na giato ni siyang gipugos gyud maayo nga masulod ta sa iyang schedule kay para lang gyud mahatagan og a part of orientation ang mga students sa research no. Yeah. Okay, so Dr. Kotamora, kung moadto kunuhay ko sa Google ug mo type ka formal sad sa Dr. Kotamora eh. Okay, By the way, sa tanang listener na to, Dr. Miss Giselle Simpron Cotamora, doctor, she's a doctor in unsa ka te? Doctor PhD in research and PhD in evaluation. research and evaluation. Yes. So we are not talking to someone nga makita nato sa streets. This is an expert in Mm. research for the oo context na, of wala niya Mindanao na-appeal, na. humble gid kay siya no, kay wala I niya na-appeal sa iyang know. introduction. Right. Okay. So, balik na ta. Kung For moadto Doms, kunuhay Ma'am ko sa Hayes, Google, yes. kailangan mong good sa research, less intimidating ang environment. Kay kung layo kaayo ang gap sa imong mentee o sa mentor, ma-intimidate Right. na sila. That is one of the sources of the fear. So dapat mo bridge kanila nga dili kayo intimidating ang mentoring para sa ginaingon Yeah. nato mas meaningful o mas duol ang inyong mentoring experiences. Relationship, Sakto. Pero mag-maintain sa tanga. Mana ko, ay ko tawag doktor. Ya, mingo na lang ka. Tawago na lang tikag bay. Bay, unsa ni bay? Hindi sad na pwede ha. Nasad siya limitation. Yeah. Yes, So correct. once again sa mga naminaw karon, if you're new to this channel, you can subscribe. And if you're a student or someone nga gusto lang makatuon og research, ang atong resource person karon is an expert in research. He's been practicing research pila na katuig, more than a decade na og pila na kaniyang na-publish nga research both locally and internationally. And these are not just publication in Facebook or LinkedIn. This is a hardcore publication in nursing journals and medical journals. Go ahead, Ma'am Hayes. Unsa man mo go ahead na jud ko ani? Yeah, go ahead na. Go ahead na Manamong jud mga ko. insertion. Okay, managyud na mo padayon na gyud ko sa akong question no. So kung moadto kunuhay ko sa Google ug mo type og how to make adobo. Sa man eh. Kung ito akong kuan ba mga question bahin gyud kaon. Researcher nga ba ko ano? Unsa man focus sa mga questions? Do you use Google to do research as well? Okay, Ma'am nice Tess? question na Ma'am Hayes. Una, murag 3-layer question man to no. Ang sa una nga question with regards to kung mag-search ka sa Google research na ba siya. First and foremost, ang research man gud maskin pag si Google imong i-type karon ipa-define nimo ang research, it is defined as a systematic way of investigation. So it involves planning, gathering of relevant data, interpretation, and of course organization of the new knowledge. Meaning, if mo type ra ka sa Google og how to make adobo, first and foremost wala na to na satisfy ang isa ka important nga criteria para mahimo siyang research kay wala man siya nag-generate, wala siya nag-validate og existing knowledge, wala pud siya discover og new or nag-aim to drive at validating gap in the literature. So mura ra gyud kag nag-search ana. So kanang moingon kag nag-research ko about how to make adobo is actually nag-search ra ka, wala ka nag-research, Ma'am Hayes. And then sa next question with regards sa kanang pwede ba gamiton ang Google in your research? Google is a powerful tool in helping in any part. Daghan man siya systematic process man no sa ginaingon ko. So scientific systematic process man siya, iterative at certain point. So Google is one Hold on, sir. powerful. Hold on, Ma'am Sems. Unsay both if sabutan ng iterative? At certain point, pwede mangug ka nga mag-experimental research. So, pwede ka mag-experiment and then balik na pud sa uno because naamang kay different. For example, lahi nga experimental groups, nga solutions or something. So, pwede siya mobalik and then tan-awon nimo unsay result and then mabalik na pod. That's part of the research process. So, going back, searching Google is not in itself a research endeavor, but using Google as one of the tools in doing your research is a big yes. So you can use Google in searching for relevant literature. You can search Google to define some of your variables. Yes, you can. But then again, I would like to emphasize that by merely searching how to make something in Google is not a research. Thank you. Nindot.
No, so yeah, gitubag na ni Ma'am Giselle ang ato ang next nga question nga kung mogamit ka Google or search engine matawag naman ang Yes. research. So we need to correct everyone. Dili naman kay mingon mo gutaw sa higod nga I did my research in Google, Yahoo, inana. So that's only a search according to Ma'am Giselle, right, Ma'am Jess? Lahi ang So research. so Oo. so ako na lang ilisan ang question, Ma'am Jess, kung bisan unsa ba nga literature nga makita nimo sa Google gamiton nimo as a research material? Well, it depends on the things that you are doing, the aim of your research, Sir Doms. But general principle, we use existing literatures that are of quality. And if we talk about quality, there are different indications of quality. Firstly, it should be published in peer-reviewed journal, for example, in index journals. So we give premium and emphasis on the paper that are of quality, as I have mentioned. So if naakay gray literature, if naakay literature from Wikipedia or any data sources that can be edited by anyone, do not use that. And we also give premium to primary sources. So if DOH is the primary source of that information, then search for the primary source instead of secondary sources. Wow. Sus, Mm, kanindot ato eh. So, nakuha na to ang yeah, premium, yep, unya peer-reviewed, nya yep. naglikay gyud ta sa predatory nga mga sources kay kuyaw na. So, Dr. Jess, Ma'am Jess, how do you help the students make their research journey less overwhelming, or kanang naba kay mga life hacks or naba kay mga a little bit, not shortcuts kay di matagan ng shortcuts, life hacks para makasabot sila sa research kana may ganahan nato mabawan. Okay. Actually, sir, di jud malikayan no at certain point nga although we would like as mentors that the research journey will be exciting, but as much as it can also be challenging because um, the technicality that it and complexity that it involves. So hacks could involve kini akong gi-share ninyo is the things that I have learned from almost 2 decades of immersing myself into research. So firstly, ayaw kaayo mo pa-stress in kana bitong i-think na to all at once tanan kanang lisod yun ang research ayaw, so one step at a time. So ato siyang firstly atong i-identify ang unsay ganahatong tubagon sa research. No, kay parang kay bawtag unsa ang ato ang moving forward. Ang ato mong problema at certain point kay maghuna-huna na tag unsa ang design maski wala pa tay topic. So maglisod gyud ta, ma-overwhelm gyud ta kay Una-una. complex naman kayo. Oo, so step by step lang ta para bite Correct. size bali ang atong challenges or task. For example, step 1, mag-think sa taon sa relevant research topic nga ato ang kailangan. Ayaw sa pag-think about statistics, ayaw sa pag-think about design, ayaw sa pag-think asa ka magkuhaan na. If imo na siyang ma-simplify, then paspas na nimo og less overwhelming dayon. And then another one is dapat ang pilion ninyo nga topic, especially naman dahil tayo mga level 3 no or mga students diri or mga masteral. Kailangan ang piliin ninyo nga topic aside from align siya sa nursing field, if you are nurses of course, dapat align siya sa imong area of interest. For example, ganahan jud ka sa medical surgical nursing or ganahan jud ka sa HIV. So, kanang ma-align sa imong interest nga naman. If align sa imong interest, imong ganahan, ikaw mismo ma-excite man ka. Wala ra ka nag-make sa research because requirement siya, but because nag-make ka kay imo siya siyang advocacy o excited pug ka unsay result. So, another one, Sir I, para medyo mas excited sa research is we can leverage technology. So, for example, Yes. existing technology nga pwede maka-assist nato sa citation, then use it. If natay existing technology nga maka-assist nato sa pagkuha sa mga databases nga mga published like Harzing's published or perish, then use it. Why not? So, if there are existing technology or subscription or applications that can help you out in every step without violating any confidentiality or ethical principle, then go ahead para makuan yun nato, ma-optimize ang technology while doing your rigorous research. Yan, And free then pa last, jud na siya Ma'am Jess no. Ang katong correct, mga correct. software.
Correct. Very And even dili free sir ay atong mga library naaman na sila yung mga existing subscription nga unutilized because we correct. are unaware. So optimize gyud nato ang existing. And lastly, Subscriptions. and more significantly, be very open to your mentor. So be honest if dili na nimo kaya nga scope kung unsa imong kaya ra unsay wala na sabtan because mentors are there to mentor you. So be very honest kung unsay kaya, unsay gikalidgan with the mentors and then always have a kanang bitang timeline nga dapat weekly magkita mo sa mentor para move progress gud siya because momentum to me importante ang momentum sa research kay once manggod nimo siya ipadaplin for a certain point in time makalimtan na dayon nimo siya. So kana siya keep it going bahalag small step at a time. Thank you. Yeah, correct. Just thank you kay Ma'am Jessa for telling na free ato ang subscription nga free na napag yung library. So sa library maka-access ra ta aning mga butangan ng mga SPSS, Ma'am Sams, na available ra na Correct. sir Ma'am Sams. Depende sa institution, but for example, sa some of the institutions that I know, SPSS can be accessed sa inyong research department, for Mm. example. Ang uban nga mga literature existing adto sa inyong library. So, Mm. inana siya. So, it is a matter of asking sa inyong institution where you are coming from para ma-maximize ninyo ang existing maka-help ninyo. So dili jud kay siya Okay. makaingon ta nga kanang lisod jud kayos Ma'am Sams. Ano naman dito tools karon no aside sa Sir search Doms, engines. kung sa ato ang panahon more than 20 years ago na kaya na Encyclopedia ra. manual tanan mo adto pa dito sa kuan all the time that we need all the resources that we need are very anemic na kaya nato how much more karon nga Yes. murag ma-overwhelm na gani sila because of the volume of the databases that they can access. Sa So ato since time, Sir Doms, kay yeah. encyclopedia. Sa time ni Ma'am Hazel, almanaki. Grabe naman sila. Ano, nakaabot sa taon ko na encyclopedia. Uy, nakidagang manuroy ang di ba? Kaya magpautang. Okay, Ma'am Hazel, sige. Adto na ta sa linyaw. Napa ko i-insert sir Okay. ay Sige, kay sige. napa ko Okay. i-insert Ma'am Hayes kay since istorya tag mga tools. So we might as well talk about AI. So Mhm. Ma'am Sams, unsay role sa AI and how to code and how to use AI sa research? Nindot nga question, Sir Doms, and very relevant pod siya. AI are just like the Google that we have mentioned a while ago. Ang AI pod, these are different man ni sila no, especially katong generative, different types of AI. There are many AI that we can possibly optimize at any point in time in research, but be mindful of course the principle the ethical considerations and the possible violations kay if there are sections in research that we need, for example, sa results and discussion, no, these are the things man or the sections of the research manggod nga may atong gihope kung asa ang new discovery. So dili pwede nga sa AI nato siya ipabuhat kay depende man siya sa data nimo. For example, si AI imong pabuhaton, ang si AI manggod mo collect manggod siya og data sa existing database sa Google from all other sources. So na existing na siya. But yours is naman kay imong own database. So be very mindful asa ka pwede man ka mo prompt sa AI og improve the sentence for example, and that's okay. Because you already have your own sentence, imo ra siyang ipa-improve. Basta, ang kato nga sentence nga imong gihimo, kung dili to siya imuha, imo to siyang gi-call out from someone else, imo po siya i-cite. So, we should be able to balance the utilization of existing AI that we can use in research with unsa ang supposedly nga kita gyud mismo ang mobuhat. Enhancement lang purposes, no problem at all. But be very, kana bitaw, kung naa kay ipa-improve, edit sura pod nimo, ikaw man gud maoy, um, accountable sa imong own research output. So di man ka pwede moingon nga si AI ana. Dili man ka pwede moingon. So pwede lang siya mo assist nimo on your way of enhancing your research. So why not use it if it can enhance your output? Yes, sir Doms. So nindot kay siya nga tubag kay I like modern teachers not to isolate nga to mga traditional and teachers before. Ginahan kay ko kung ang teacher maingon nga you can use this tool inaana ba kay kanang mo promote bitaw siya og kanang kuante kanang mo promote siya og kanang inquiry ba nga ingon ana, but as what Ma'am Giselle said kinahanglan sa
the responsible use and ethical use of AI. Kay di man pwede nga ang AI na muhimo na sa imong research, no? No, Inana. for example, sa Sir Doms, the competency, kana nga unit sa imong research nga task, ang imuhang competency is imuhang individual write-up skills. So do not use AI. Kay ang imuhang competency, imong learning outcome ana nga unit is for you to develop your technical skills in writing research man. So ayaw pagamit ato kay that is unethical for you to use it if your learning outcome doesn't allow it. So ano ba? So be very mindful sa inyong learning outcome para at certain point ang research po naman po unit nga optimizing technology in the conduct of research. So why not use it? So ano ba? So Right. kana siya good balance of those things nga ato way before using it responsibly. Yeah. So, Lisod man kayo, katong- Sir Doms, nga mahimo siyang chat GPT, MN. Siya mo yung nahimong masters. So, sa unang panahon, wala pa AI. Si Ma'am Simpron among AI. Nakira. Idonol na mo niya ang among research, Ma'am Sam. Si mo iragod ni og abstract. Sana. Okay, so hala. Paminaw gyud mo ha og take notes sa gisulti ni Doc Jess. Og karon it's time for our game. But before that, I would like to give my salutation and my greetings to the 3 people here in the studio who were my former deans. Sakto? Sakto ba ko? No, ang kaning naa gyud diri kami yung upat ako ra gyud. No, gituyo gyud ni nga dili ko madin kay para makagreet ko ninyo kay lain man pud kayo nga kami upat din no sa Hello, College of ako Nursing sa una kabantay. lain Ako sa kabantay, kayo, di sir. ba? So kamong tulo. Sir Doms, when was that? Nadin ka? Sa to nga Nadin ko year? 2013, 2014, and then I left the Philippines. Yeah, Doc Jazz. Kada Di kada na siya. ko- Doc Jazz, Semi Sumpay. Di na ko kaihap. Okay, Nagdili Balik-balik man ni siya, no? Oo, niya sig panganak. So sige Yeah. resign. Si Giselle Actually- at ako na ping-pong ping-pong. Actually, pag mabdos ni Ma'am Jess, ako ni Polly, ako ni continue sa iyahang iyahang term. Kay Nagyawa ka kuan ng man siya. mabdos. Nagsabak Yes, man sir, siya. ay. Sa time na ako ni si Giselle, wa siya na mabdos sa time na ako. So, ako, 2020, 22, o 23. Namabdos So- gihapon Sir Ay sa namabdos. ikatulo. Namabdos. Oh, grabe, no? So, Despite Sir Ay, nga- ay, Despite Yeah. of like sleepless night doing research, mabdos gyapon siya. Ha? Hindi ko Mabdos kay oh, ay, imagine. of course. Naala. Hindi ko kay imagine. Si Sir Ay, dahil ato nga time, ang dean during the pandemic. Yes. Okay, now it's time for our game. We call this game Research or Ridiculous. And Dr. Giselle, you will tell us if they are real research ideas or totally made up. Ready? Ready. Okay. Okay. Buta nga natog kuan, buta nga natog timer. Unsa man? Dugaya sad ani. Oh, Ano, diba? magkakaroon? Ay, sige. Okay. Sige, Does go. listening to classical music help nurses chart faster? Can be research, especially if your participants are pedia. So, okay, it can be. Okay. So, Yes. ako na sad. Do patients recover faster if nurses wear funny socks? Can be research still. All So, right. No? As Daghan long na as you can researchable. logically explain why wearing such can possibly enhance the dependent Faster variable. work, So the logic yes. behind the connection. All Okay, right. Kani. No, sa man ang timer nimo? Ay, murag makuyawan mo ko ano. Ay, the effect of having Christmas dinner with the in-laws. Hala, in-laws ko no. In-laws on gut microbiota composition. Unsa man iti Doms? Murag Ah. si Ma'am na gina ridiculous na gid na siya ka. Ma'am Hayes. Ridiculous. Inamaw na dyan to. No, inamaw na jud ni. Because Okay. the dependent variable is affected by what you are eating, what you are drinking, what you are having as medication and not but by whom you eat with something. So Yeah. if that is illogical, that is ridiculous. Ma'am Jess, nakoy Suntok pangutana. naman to. Nakoy pangutana. How do you respond if students come to you with this kind of titles? Always open your horizon, your be open-minded because at times students with wild thoughts can di ba pwede gid siya nga Wild. ma'am
sa design thinking, Manggod, we don't welcome common thoughts. We welcome weird, wild thoughts because Oh, this can ignite, Manggod, innovations. Because at times, maobita na ilang giingon nga, di ba, unsa pa may, kung magsigitag balik-balik sa kanunay ng itong hisgutan, unsa pa may something new. Whereas kung Right. ikalit na to og combine, ang unusually i-combine, basig na tay serendipitous output or outcome. So, hala, Hala. nice lagi ka ituod. So, So, di ba? So, serendipitos. do not So- underestimate the proposals of your students kay almost always sila na mas nice nga mga ideas. Muram siya krepitos. Sige, sa akong nadungog, Yeah, krepitos na ginto. Then, Sige. na ako i-interject di ay ato Sir Ay, kadiyot lang. Oh, di ba? Bongga diba? kay kuhang. Na-under day ko ni Dr. Loxin sa una. Di ko kalimot sa iyang advice na mo being a Sa student. una o hantod karon? Sa Sige, una. padayon. Sa una, hangtod karon sa bana Ah, ang yan advice mo ni Dr. Loxin to bring a piece of paper and ball pen wherever we go. Maski kuno mag-CR me. Kay para kung naay mo come up kuno sa Isuwat. mind about researchable nga mga kuan, mga butang or unsa dinha, masulat kuno dayon kay makalimtan raon niya, di ba? correct. Agree. Yes. Agree, Oh, Ma'am Hayes. Agree, That's agree. exactly. Sa una manggod, sa unang medyo bata-bata pa ta, masuko kog mga estudyante nga mo message bitaw na ako og middle of the night. Kay it seems to me Mangutang. before na mura og kanang wala ning respect sa ako ang personal time. Yeah. Time. Karon nga medyo nagsigitag mentor og research, I realize nga at times naman sila i-think sa research nga makalimtan nila kung di nila i-express dayon. Anyways, True. pwede man og matubagon or og mabasahon. So, I realize nga why not welcome kung unsa ilang mahuna-hunaan at any point in time and then solve it sa panahon unless urgent siya kaayo. During- So, yes, kana isa ko na correct. sa ni-evolve na ko nga thoughts sa una stricto man kay kog personal time good og kanang kuan, di ba? So, karon mas na-open akong mind nga kay ako magud mismo usahay magdamgo usahay sa akong buhatonon sa research, and so I realize nga usahay ang atong mga Pwede sad mentees. sa student. Oo, pwede pod sila pod din ana pod. So medyo na open gamay ang horizon instead of very stiff without and stringent sa kana nga dapita. Talking Sige. about kanang ingon ni Ma'am Hazel nga mag-take notes na sa akong trabaho karon, current trabaho na ako karon, nami culture of like post-its. So na ako'y post-it everywhere I go. Kadaghan Ay, anak dumi mo, Nami culture of post-it kay so we don't have to call each other kung nami idea nga kay under me sa Department of Innovations. Ya kung Department of Innovations ka, you have to think wild thoughts, research wild thoughts. So we always have sticky notes in our pockets and pen. Kay Taon kung nami tanang kuan kuya, Nami kuan, ang kuya. history sa post-it kuya. Yeah. Muna next Kung- na to i-history. kung nakisay mga students diha, aron imong samok-samok sa inyong maestra, imong manawag Post-it. tungang gabi gamit mong post-it, isuwat, then tomorrow, kung makita lang mo sa kong table, napuno sa post-it because sa among trabaho, promote ang culture of post-it. Okay. Yeah. Sige. Sir Ay. Okay? Mr. Pasounds na, Post-it. pasounds! Okay, so last one, Ma'am Jess. Can coffee improve your ability to understand statistics? Can be research because your attention can be enhanced. Some people ma-enhance silang attention kung mag-drink og coffee, but not necessarily research, but it can be research actually. Oo. Thank you. Yes. So, grabe no. Sus, ang paghimo gyud og title ang pinakalisod. Oy, ang akong research sa una, sus, ay nalang mo pangutana sa tuiga. Haskang kapila og usab-usab sa title. So, Jess, do you have any advice? Ay na mo katawa diha. Do you have any advice for students who are just starting their research journey in nursing og nagkurog kung makadungog og word nga research? But before na Um, nimo i-answer, Ma'am Jess, Okay. before nimo i-answer na, i-hold in suspension, atong i-greet ang atong mga online viewers sa YouTube o sa Facebook. Sa YouTube, Ma'am Hazel, andama ang YouTube. Sa Facebook, natay Cindy Yonson, classmate na mo sa batch 2005 sa CCMC. Si Uy. Tom Garcia, mayong buntag. Si Yatsi Tom. Tingkal, nanis Canada, nagtanaw na to karon kailan ni Dr. Love. Si Tabacolde Marie, hi, thank
Thank you for Tabacolti, watching. Ed Marie. Yes, kailan mo na. And si Rendart, Padua, G-Post, o si Yes. Lix Arsenal, and Rhea Sagario. Welcome to Kisaw TV. Ma'am Hay, sa YouTube. Okay. Sa YouTube, kani si Hazel Cañeda, no? Mo ni siya ni-greet sa YouTube. You can comment here so we can greet you live. Shy man sa YouTube. Uy, shy Oh. sila sa YouTube. Okay. Okay. Okay, Sige. padayon Saan Ma'am pa? Dr. Kutamura. Oh. Okay, even sa Messenger po, daghang nag-chat nga nag-watch daw sila nato karon, mga Right. mentees Ay, nako. na-shy. Sense Ana siya. kung ako student karon, I'll take this advantage nga makita og someone who will talk not in the Maski mga context of a colleagues na mo sa classroom. inyo. Maski mga colleagues na mo sa inyo, shout out diha nilang Ma'am Grace Puchades. Na diha nagsunod. Nagsunod Yes. sila. Wow, man ko mo share sa GC, oy. And then nagsunod. Wow ko mo share sa GC. Katong gi-mention ni Sir Doms ganina nga mga students are more mentees actually sa PhDs o sa DEC and uban. So thank you so much for listening to us. Okay, akong tubagon ang question ni Ma'am Hazel. Unsa man to'y question ni Ma'am Hazel gani? Do you Kung have sa any advice advice? Yes. sa mga bag-o. So, ang atong ma-advise lang is actually para nako dili gyud ang title mo ay pinakalisod. Ang topic itself because title is Correct. always a working title until it's completed na para publication because i-align man na to siya sa final. So, do not worry, do not put too much worry about title. Ang importante clear na to ang research topic. So, research title is always a working title. So, going back to the question, for the beginners, akong maingon is same na pod ni. Based on my mentoring and my research experiences before, dili ni nato mapangayo sa ChatGPT o sa uban sa Gemini o sa uban ninyong Google search diha but ikan gyud ni sa akong kasing-kasing ang ato ang iingon karon nga advices. Una, immerse yourself, be open. Listen to discussions about research. Kay usay man gud maunhan ta sa kahadlok, maunhan ta sa istorya sa uban nga kanang research lisod gyud na wala na may dayon space ang mga mentors kay inyo naman dayon nang gi-judge, di ba? So be open, immerse yourself, expose yourself, paminaw mga ginagmay training mga student. Dili mo ganahan, paminaw lang gyud kay that immersion could go a long way. For example, tagaan ta may example ha. Very very personal na siya nga example. Akong bana, which is also Researcher. Research, yeah. Mo po siyang researcher Doctor. that, Yes. oo. Kaya mura man siya og katong sa CNU na atay mga mentoring niya maminaw ra siya kay mag-wait man pinangga man tas tong bana no. So paabuton man gyud ta, kuhaon man gyud ta. So Eskwela na lang siya. maminaw man siya while magsitag mentoring session and then he Right. realized nga nice man di ay ang research no sa una lagi kay lahi-lagi akong pagtan-aw sa research and then he realized sige daw mag-masters daw ko and then sige daw mag-PhD daw ko and then karon researcher na pod siya di ba so that's a Right. very personal mentoring experience nga naka-realize ko nga kung mo-immerse lang jud ka let yourself be immersed in research its significance dayon medyo mas mulusin up ka and then malahi ang imong perspective in research. Another one, aside from immersion, is be curious. Naghan yung mga question nga matubag sa research. So, why not do it? So, kaya di man pwede nga, marites na tatanan, dapat naman dyan ta research based ang matubag. Another one is ang Huwag mong mentoring subukan. yun siya. Mentoring din siya. Very important ang mentoring. Ako, I want to take this opportunity to thank not only CCMC but CNU as well for the 2 decades of research immersion and research capacity building. Dako kay ko og pasalamat nila even sa DOH for of course being and the JED for the PhD scholarship and most especially ang CNU gyud. Dr. Padua and all my mentors research kay Sir Lopez po. manggod kapoy o ang research manggod kay kapoy at times maguba imong confidence ang imong kanang ang imong ma-crush ang imong self kanang pagtanaw sa imong self man hindi man ko kamao something but just go on with the journey makamao lagi ko ani mabita to maobita to nagpa-training ta para makamao ta just open yourself ayaw dili man gud pwede ang ma-pride sa research kay kung dili man ko maminaw sa mentors kung too much ang imong pride nga kinsa man ni siya para moingon na kung unsay sakto diha man Right. mag-start nga ang learning dili siya mo maximize kay kung feel nimo ikaw na lang jud mo makamao lisod kaayo ang learning mo take place so open yourself maski karon magpa-training pa
ni, mo attend patag training, mo attend patag o ma-reject pa ta sa journal. Kanunay, ayaw lang yun, just that is natural part of the research process. So ayaw kapikon, kada bitang dali makuan atong heart, don't do that. Kay Offend. be open to suggestions kay at times mas manindot imong research, mas dali ma-publish kung mas daghan nga ning mga eyes nga ning tan-aw nga inani ka ha, daghan mong perspective nga dili nimo makuha kung ikaw ra. Para nimo perfect na ang research pero naay nindot nga perspective ma-add kung naay other perspectives. Wow. 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 Dito So, kay solid answer. grabe, Ma'am Jess, no? So, ako, nakuha na ko, angayan bang kahadlok ka ng research? So, mahadlok ra ka sa research kung korektahan ka kay perfectionist ang tao. So, Ma'am Jess, what is the importance of research dili lang sa patient care, kung dili sa nurse mismo? Yeah, So, personal niya nga kuan ba? yeah. Daghan kaayo. Aside from katong giingon ni Sir Ayan nga improvement of the patient care kay nurses man tana. Aside from ana, daghan pa siyang secondary gains. For example, tungod sa kanindot og importante sa research, pwede ka nga ma-promote, ma-increase imong sweldo because of you doing research. And then mas ma-increase man sad gud imong confidence if mas kamao ka sa research kay di ba man ko hello researcher ko kamao na kog research. So maskin pag dili research related na imong imong engagement kay maka-boost gud siya sa imong self-confidence. Aside from the other secondary gains of promotion, aside from other secondary gains nga malipay man pud ka mo post ka sa Facebook, mo share ka sa imong mga publications, imong citation na lagi site na ko. So these are the primary and secondary gains nga karon pud nagka-evolve na gid pud ang role sa una man gud way back decades ago sa panahon ni Nightingale, ang nurses manggod kay more focus ang atong role sa bedside care, di ba? But karon nagka-evolve ang role sa nursing, sa academe, sa health policy in general nga involvement, and other area nga pwede ta makasulod basta researcher ta. Dili siya limited bitaw ang ato ang career opportunities kung researcher ka kay pwede man ka maadto sa clinician, pwede ka maadto sa quality control, pwede ka maadto sa, di ba? So daghan kaayo kag pwede maadtoan if you're not only a if you're not only a nurse but a nurse researcher. Yes. Okay, so mo-add ko ato gamay, Ma'am Jess, ha, kay ngano ang imong giingon nga pwede man nato ma-immerse atong self. No, sakto gid kayo no nga anywhere we go, bisan pag moingon kasi mong self di ka researcher niya, na kay nakita something bago, ma-entice man ka mo mangita kung unsa gid ang validity niya. So sakto gid kaayo. Yeah. All right. Sige. Sir Dobbs. Okay, so Dr. Giselle, na ako'y pangita ni Yes. mga picture, no? Picture, Isa kay ni siya nga picture. picture. Kadiyot ha, ako sang Tarong for nga, some te. reason, Basiglain na imong mapagawas diha, te. ha? Basiglain na Sa imong to? mapagawas. Basiglain na Na, imong mapagawas. Tarong nga. for some reason, natangtang ako ang kuan, gibutang picture. So usa na siya ka picture sa ako nang gibutang karon o gari na ipakita na. Okay. All right. So kani nga picture, I want to get your response to it. So tinuod ba gyud ni siya nga nahitabo sa academic institutions? To give context sa naminaw sa podcast, sa YouTube o sa ilang mga sakyanan karon, ang atong gipakita nga picture usa ko ni ka hulagway nga mga research books kanang gihimo sa mga estudyante i-present sa eskwelahan nga gilabay sa basurahan. Let's ask Dr. Kotamora kung inani ba kasad nga ang among ang idea sa mga estudyante i-junk as garbage. Okay. Thank you, Sir Doms. Looking at it, I'm not sure but dili ko sad nagtan-aw sa picture. Maybe because napukaw man gud ang ato ang pagka-millennial, pag-pandemic. Kana bitong ako personally, ang amo kong experience sa research ning adto mi sa digital na nga archiving instead of kana. Kay firstly, katong pag-COVID no, napugos man gid ta ato sa tinuod lang. Ning shift to Google Drive submission and an online submission from this kay para mas dali pud siya i-archive. So, di pud siya space occupying. So, I'm not sure kung asa ni actual ang nakuan and dili lang pud ko ganahan, di ko comfortable nga inani gyud siya
pag ang nahimutangan kay So, there are other ways manggod of archiving, pwede manggod ni adto nato siya sa ang record management would tell us nga adto sa public library, depende sa record management policy sa institution. But dili ko comfortable nga in ani mura bitaw siya og kanang sakit sa dughan nga daghan kayong singot gipato sa mga bata na ani lang siya, although ang di ko sure ang context ani gilabay ba gyud ni siya gilabay or gi-digitize. Pwede man siya nag-scanin nila and then gi-digitize nila into sa ilahang LMS kay di ba Correct. nag-learning management system man sila. So pwedeng digitize, but there's always a better way to archive this hard copies gihapon. So para nako, it would be better nga i-digitize siya or i-publish gyud siya. Kita karon sa thank you to the Commission on Higher Education kay ang bag-o nato nga CMO nag-require naman gud sa mga estudyante nga i-publish na gyud nato ang ilang thesis instead of Okay. di ba publish or perish man gyud na mawala ra man siya kung dili gyud nato i-publish. So dili na sila pwede mo graduate kung dili ma-publish ang ilang mga thesis, and that is a very good steps para mo increase itong quality and para ma-optimize ang findings nga ma-disseminate siya to a wider audience nga dili siya mainani siya nga ang padungan, Sir Doms. Yeah. nindot siya, no? Ayan. Sad to kay I tan-awon, pero yes. knowing that we have ways to manage this information. I know one school, ay baka kay murag giputlan tag network. Okay. So, I know one school ilang gigamit ang ilang research, gi-recycle nila, Ma'am Jess. Unsa may comment mo na gi-recycle, gipang putos sa what do you call this? Instruments sa operating room. So, nagtan-aw, If nag-abli mo sa kuan, nami objectives of the research. if those are already digitized and then archived properly, and then if using these kinibitang resources to optimize its use para environmental friendly man sad na to, love for the earth man sad na siya, basta wala lang siya confidentiality nga ma-breach or ma-violate, okay ra gyud na siya. But ang akong fear lang ana ang confidentiality, especially kung ang full copy of the paper kay mahan siya to something else, pwede man gud siya prone to abuse and risks. Correct. Yeah, that's true. So at least Sir Doms, katong imo ingon nga giputo sa OR instrument, related kapon sa nursing, di ba? Nag-abli Nabis mo sa iputo sa OR instrument mangga. ni kay. Hala, Oh, nalagay ay nabis ni iputo review sa of mangga literature. te. Iputo sa mangga. Unsa may imo comment ana iputo sa mangga ka kuya? Okay. Huwag mong subukan. So Doc Jess, you've turned something that sounded like a monster into something fun and exciting. Oh, di ba, Charo? Sir Ai? Yes. Okay. So, nalingaw dyan ko naminaw, no? Sa giingon ni Ma'am Jess, no? Ako, pick up din ako nga. Digitize gina Ma'am Jess. Kay karon minimalist naman ron ang mga tao. So, gi-digitize na siya. Yeah. Mo na nang proper lang ang iyang pagkabaso, pagkalabay kay PCOB ako sa una. So, you've heard it, students, ha? Ug mga kakisaw nga ang research is not totally very scary. Pero naay gamay nga anxiety. Lahi ang anxiety o ang scary. It's like solving a puzzle to help others. And hey, you are ready for research on your own way. So, you researcher na gid mo daan. Sir Doms? Sa mga nananaw karon who might want to follow the footsteps of Dr. Giselle Sempron Cotamora, what advice would you give as a nursing researcher, and tell our audience and listeners right now on how to be you, but start with how did you like how did you reach the position that you are now? When how did you do it? So mo na pangutanan nila karon how to be you. Kuyawan ta sa how to be you unsa nga mi bitaw oy. Sir Doms, actually I was once like them who fear research. Kabaw ka ana, classmate ba ita sa research, mahadlok man gid tag research. Ayaw ko hadlok nga nahadlok mo research kani agi sad ko ana. Ang ato lang is kung napugos na pud ko kay di ba requirement sa curriculum man nga mag-research, pwede pa lang likayan gyud no. Wow. So, ayaw mong kabalaka kung naamo ana nga stage or niagi mo ana nga stage, because you can overcome that particular feeling or fear of research. Just akong balikon gamay, ako lang jud gi-allow akong self. Medyo napugos pug ko at certain point sa tinuod lang. I am very honest sa akong experience. Medyo napugos gamay kay di ba kung sa academe ta, kailangan man ta mag-research no, kailangan masteral, mag-doctoral. So, naman na research so napugos. So nagpasalamat ra sad ko at certain point nga napugos ko ato, because I really
appreciated the beauty of research in its purest kanabitang importance. So overcome that fear by immersing yourself. Akong balikon ha, immersing yourself, let your learning and curiosity always kanunay lang gud ninyo siyang i-entertain na ang curiosity kay parang ma-enjoy ninyo kadaghayan ang research, and humble yourself, seek for mentors, seek for mentoring, seek for training, attend trainings kana lang gud kanunay kay para on and on ang research manggod kay mas ma-appreciate manggod ninyo og hands-on gyud ang imuhang. Initially pwede mo makitandem og other mas experienced research, and then para mahinay-hinay kalakaw nga imuhang own. So dili pwede nga diretso ka ikaw lang kay ma-overwhelm man jud ka. So kuyog with the experience, and look for a very good mentor nga na kay good relationship kay para medyo nice ang imuhang mentoring and research experience. Kana siya medyo maoy nakapa kuan ako, maoy nakapa papaingon ako nga mahimong makamaupod gamay sa research, but daghan pagihapon kong still to learn with regards to research gihapon, Sir Dons. Thank you. So Doc Jess, where can people find you if they want your expertise, like private tutorials or advice Yeah. on their Private. research? Na ba kay private practice? Kay I believe mura grabe ba imong family time when it comes to weekend? Napa ba kay panahon ani? O di If man gud ever? pwede nga research ra pud tanan, Ma'am Hayes. Dapat basid matubag na ko tanan ang research pero di ko kaila sa akong mga anak. So dapat gud na True. i-separate nato ang time sa family, sa atong bana, sa atong mga anak. Og napoy set time sa research. So kung ganahan sila magdaghan man kay kung mga mentees and kanang mga consultation, Ma'am Hayes, usahay kay mo email sila, usahay kay mo messenger sila, magpa-help sila to certain things, especially kana atong mga undergraduate students, atong mga master students, atong mga doctoral students. Maski dili ako ilang advisor kay mo okay ra gud ko nga mo help nila kay research is my advocacy. Basta research ang buhaton, it doesn't feel like I'm working. So it's part of my advocacy. So it's okay ra gud to help whoever needs my help. So Okay. Sir Doms, we're going to ask her email ad or kuan kay basi na iganahan diri sa atong mga How can they Listeners, contact you, Ma'am listeners. Jess? Email ad na lang Messenger. siguro. Like Kota kung mo ila ra kang Jay, invite on as a speaker, as an advisor, inana. Kuan Kota ra. mo ra Jay at cnu.edu.ph ra gyud, or sa messenger ako ra jud name Giselle Oh, Sempron Zamora. Okay, mas Sa easier Facebook. tingalo ang messenger, no? Yes. Oh. So na siya Sa Facebook easy kayo makakita ra gid ko sa Facebook. makakuha ta sa Kita gid ilahang kayo ka, kuya. inamon jud kay Facebook nya diha na to ma-acquire ang services nga gi-offer ni Ma'am Dr. Sempron Cotamora. So before we wrap up, let's do a quick fun round. Mao na niya ang specialty ni Ma'am Hazel. We call it quick fire, and you only have 10 seconds to answer. Ready, Doc? Hands, go. Sige. Go. Okay, so what is the first di man din bahigkaon, abi nahog bahigkaon. So what is the first step for beginners in research? First step, 10 seconds ra no. First step, aim nyo yung research topic. So, kailangan align yun sa inyong interest. Okay? So research how do you topic- Oh, So how sorry. do you pick research topics when you have many ideas? Oh, that's a good question. I can answer it in 10 seconds, but align it with your special interest, Yes. specialization. Always check the feasibility of your naaba mo'y makita nga participants, makaya ba ninyo ang financial expenses, wala ba ethical violation, suportahan ba mo sa inyong administration o sa inyong lokal nga gi-anticipate, makuha ba ninyo ang consultancy nga inyong kailangan. For example, kailangan mo medtech ay say mo kuha sa blood sample, kailangan mo og psychologist or therapist kung naay traumatic experience nga inyong i-explore. These are the things that you need to consider para sa kadaghan Okay. Okay, so what one mistake Nindot, I like it. new researchers often make? One mistake new researchers, Ganahan yeah. sila nga tubagon ang daghan kaayo nga problema sa kalibutan at once. To the point nga too broad sakto. and too vague na hinuon ang ilang research topic. So kalma lang. Pwede ra gyud siya one research question at a time kay parang mas klaro ang tubag nga imuhang magain kaysa i-embrace nimo ang daghan kaayong pangutana pero why klaro nga tubag at the end of your research. Correct. So, Sakto lang. keep it Okay, simple. so Keep it simple lang gyud. Basta klaro lang gyud ang imong research topic.
you can go a long way sa imong research journey. So Wonderful. how So do you ayaw stay ayaw motivated? palagi. Yeah, Yes. how do you stay motivated when research gets tough? Tough. It's very difficult to stay motivated, but as a mentor kini perspective ni sa mentor, as a mentor mo na gamit nato nga kung ma-demotivated na atong mga mentees in Yes. there, and then dapat ang mentor paspas mo tubag kay ang momentum, di ba, remember, keep the pace, kay kung dugay mo tubag ang mentor mao man gyud maka-die down sa espiritu sa Sa mga fire. mentees. Oh, Yes, sa mawala ang Okay. fire. Yes, mutubag, Jud. Yeah, so Mutubag. what one myth in nursing do you want to debunk? Actually, na-mention na ko ganina. Ang isa is katong once upon a time we believe that nursing is just a total bedside care. No, it's not. Nursing has a lot to offer. Very evolving ang atong roles. Academe, very evolving sa policy, very evolving sa totality of the healthcare system. We can do a lot as nurses. So do not limit yourself and perspective and horizon to bedside care. We can together as nurse researcher, academician, we can improve this bedside care that we are always focusing on. So kana siya, ayaw jud ninyo kanunay i-treat ang nursing as bedside role lang. We Yes. can I offer a thought, lot. yeah, Yes. interject lang ko, Ma'am Jessa. Sometimes here in the US, there's a term known as clipboard nurses. Ila ko nung gitawagan ng mga Managers. clipboard nurses, Yeah. kanang mga managers, but they are doing research as well. So, Correct. dili siya necessarily nga bedside. So, ilikay tanang negative nga word nga clipboard nurses. Sige, next. Actually man reason nga gihimo nato ang Kisaw TV is Oo. to expose the different sides of nursing, the different phases of nursing. Nagsugod na ta na karon we're showing a different kind of nursing, which is a nurse researcher. Okay. Yeah. Go ahead, Ma'am Amaze. Mace. Let us go to the last two question. This one related ba kani sa research? Be, paano na to makatubag ba? Kani. Ang atong resource person. Ano? Mm. Chocolate or sex? Hala? Doc Jess, chocolate or sex? Both. Galisod. Ako ang sex, Galisod. ako mga Galisod anak ang ang chocolate. good answer. Light. Ay, kani pa mag-abot yung ano nga question. Eh, lights on or lights off? Kadi ko ka-relate. Lights off. Oh, lights my off. Depende sa God. activity. Kung mag-research, lights on. Lights Kita kay off. manood sa mata. So, nalingaw ba ang tanan? Ako, naligaw Doc ko. Jess, thank you so much for joining us and sharing the work that you are doing. You're an inspiration sa mga nananaw karon live and og sa on demand. Mhm. Yes, we appreciate your time despite your busy schedules. Nya ni overtime thank you kayo kay nalingaw ko sa 1 tong hour. istorya, educational. Kung gipulaan na mo og balita nga negative kaayo, political, whatever na noy na mo na, go to Kisaw TV, learn from the experts. Okay? Thank you so much, Dr. Giselle Cotamora, Simpron Cotamora, for gracing our interview. Lingaw kayo mi Doc og educational kayo tong gistoryaan. Thank you as well, Sir Thank Dom, you. and Yes. Sir Ian, for this opportunity. I remember this is my advocacy. I'm so thankful for this opportunity. Thank you, thank you. Thank you Ma'am so much, Ma'am Jess. Kumusta ko sa Jess. tanan? Mangamusta mi sa Thank you, tanan, thank you. okay? Kumusta Thank ko ni you. Abay? Okay. Okay, so let's talk about health news, no? So kani nga balita makatabang kayo labi na kung bag-ong tuig. Did you know nga every cigarette you smoke could shorten your life by 20 minutes? And then, mao ni ang findings sa bago nga research gikan sa UK, and the numbers are going up. Okay, Amaze? so mao ni ang detalye. Para sa mga lalaki, about 17 minutes ang mawala kada sigarilyo. For women, mas dako pa kay 22 minutes. Sigo ni Dr. Sarah Jackson from University College London, nga pagsigarilyo og 20 ka cigarettes can take away 7 hours of your life. Hala, patay. So, Mayra tabako gyud pa ni undang ka. more. Oh, tabako pa more or suyok pa more. Sus, di gid na maayo. Ang effect sa smoking, dili lang makita sa later years,
hurot pa imong ngipon, but also during the prime of your life. And there's some good news, no? Kung muhunong kag smoke, karon dayon, makita dayon ang benefits. Kung muhunong kag January 1, ini ka January 8 ha? You have already saved 1 day of your life expectancy. So by August, usa na nakabuan ang imuhang na-save. Yeah, and it's never too late to quit. If tiguang ka naka mo quit, it could still extend your life. Research shows nga kung muhunong ka before age 40, muubos ang risk of smoking related to diseases by how much? 90%. If 90%. you're thinking of a New Year's resolution, quitting smoking might be the one to change your life. And kung wa ka nag-smoke karon, ayaw sogdi, no? Dili sogdan, kuya. Huwag mong subukan. Wag mong subukan. Kuya, ako i-add, katong smoking, nga mingon ka og vape, ang sakit ato kay EVALI. EVALI. Okay, sa nang kuan ibali, siya. kuya. Electronic Vaping Associated Lung Infection or Injury. EVALI. Nara sa akong Pahimag lecture na sa mo. una. Okay. So no need na dita mag-research kay naa na day sa lecture ni Kuya. Pahimagno namo nga kung muundang dili kaliton ug mukonsulta sa doktor aron magiyahan og tarong sa proseso sa pag-undang og sigarilyo. Kining balita gikan sa cnnhealth.com. Okay. Hala, sa mga naminaw diha or kung naamoy kaila hala undangan na ng pagpanabako o kung wala pa nagsugod ayaw sugdi. Yeah, so sa ako, niundang gyud ko katong before 40 years old, sakto gito giundangan gyud nako kay mahurot na gyud ang ato ang ngipon, ikaman maglisod na gyud kog saka sa second floor sa CNU sa una. So niundang na gyud ko ana. So it's very good nga I'm now very clean and I'm not anymore smoke of any types. Yes. So, kuan dyan na, kuya. Never too late. Before I say something, ako sinigreet ang atong mga Facebook nga mga viewers, no? Si Katrina Creer Monsanto. Asa ba ning kaubas trabaho sa una? Yeah, Creer, CI. yes. Graduate Hi. and then CI pod nato. Yes, Yes. ato ni Harvey, CI. oh. Si Harvey Clint kani mo ni naminaw sa akong lecture. Ning siya naminaw sa siya mong lecture, sir, ay ing siya i-valley daw. No, si Sarah Balisco Magallanes, si Albert Roldan, nagtanaw na to karon. Kinsa pa ni? Oh, ningon si Ma'am Aida. kani, Ma'am Aida Uy, sus, Inabangan. very Hello. Very good. Lipay kay siya kay Yeah. niundang na kuno ka Niundang og na. panabako, kuya. Ako ang kuan, ako ang view aning smoking kay kuan jud kanang it's not for me. I think I'm not made for that. Kay I've said ni try ko na tumig manggo kuyog sa akong fancy clinical instructors pag sugod kuya giubo ko kuya diba gilabay na kuya kung ganyan nga kapoy biyan kaskas la kog palit mao 8 na years siya. na ko ni undang kuya, 7 years or 8 years na jud ko ni undang. Si Okay. Ma'am Aida, iyang gipasabot ni undang po di ay si Sir Roger, iyang husband. Oh, yang Yeah. husband. Yeah, ni undang po og panigarilyo. Maayo, Sir no? Doms, mana kag-state sa imong opinion no about ani? Ano? Okay na akong ko? opinion. Okay. Okay na. So, diyo tra galit ta nag-istorya, no Mm. grabe sad ka ay mudaga ng oras. Sa Oy. oras na. Yeah. Sa oras. But before that, Mura na tagliyo la si Musa ni. Uy, ato po. yeah, but before that, mo ako siyang i-change akong setting. Ano i-change man ako na mo idea nga no? Ano Nga man? mag-celebrate ko. Oh, Ano ano ding nagkuan ka, mag-celebrate ko. nag-gold ka. O Ano nga nag-gold ka, uy? ko. Yeah. Kaya naabot ka sa 1,000 subscribers. Yay! Wag mong subukan. 1,000 ka din na ay. Asa ba to? Asa ba Bago yung mo ka. nalipay sila? Uy, ako rin may nalipay diri. Uy, ako rin, ano Galit dam, kay no? mi, uy. Ano, Cheers. Okay, cheers Cheers. ko na. Cheers. Karon, mauna Ma'am. ni. Hi, Dr. Yep. Ong.
Si Ay, Dr. doktor. Ong! Si Dr. Ay, Ong si kay Dr. Board of Ong! Nursing ni sa Pilipinas. Welcome to our channel, Akong Dr. mama. Ong. O, gano sama ni siya magpa-interview ka ha? Yeah, sunod na. Usay tawag ni Dr. Ong gani, kuya? UN, Board of Nursing. Board of Nursing. Yeah, Board of Oh. Nursing sa Pilipinas. Honorable Ang kuya. kuan, Honorable Dr. Bilarmino Ong. Ma- Sunod na to Oy, nga guest kompleto jud sunod, kaayo. no? Mm. Sunod sa future kay full kayo ta karong January. Oh, Full naasa si Ma'am yeah. Nasa si Ma'am Ana Lea Dungog Quizon. So, ako ni mga paborito, te. Yes. May buntag diha. Nya si Okay, Ma'am so Giselle karon, Cotamora. Oh. okay, so Hello. karon, Love, love. so karon mao na ni. We Mm. believe that many people, including nurses, would like to support our cause, and I Mhm. believe nurses are generous, di ba? Yes. If you are watching right now in Facebook, pwede pasuwayon sa mininyo og pailaw. When you say Yeah. pailaw, unsa nang Sa mga pailaw, te? amazing. Kanang Pailaw ba? star Kanang ba? mohatag og stars para mulungtad pa ni among show, oy. Yes. Ay mo dili tihik ang mga nurses, no? Tag 0.99 cents ra na. Raman good nang mga stars. Among gamiton ang inyong donation sa paghatag pahalipay sa among mga guests. Kay kahibalo mo hit and run ra gyud ni amo ano. So mo Yes. to Thank you ra gyud hit and run ra ni. gyud taon namo siya. Thank Maikot you. ka sa atong bisita. So we need your help. Kay wala pa man good ni ma-monetize ang among YouTube channel. Ug kung nagtan-aw ka sa YouTube, paki-share Yes. and like sa among I-share, videos. Ug Aida. ayaw in town skip ang mga ad. Okay, we also invite you to support our future initiatives by scanning to donate and helping us continue sharing stories that inspire and connect. Kini si Hazel Lastimosa. O, see you next time. O, we hope nga nalingaw mo sa among topic karon, especially kay research, importante. And please don't forget to like, share, subscribe, and always follow. Stay healthy and keep steering happy vibes. And salamat kayo sa patanan nga 1,000 na ato ang subscriber and more. Daghang salamat kayo. Ako si Sir I, hangtod sa sunod nga higayon. Salamat kayo sa atong mga viewers karon nga nagsugod gikan sa sugod hangtod karon. Daghan kay sila online. Thank you kayo ninyo. Why words nga among masulti nga to say thank you to everyone now that we are 1K and up. Thank you kayo. Wa mi magtuo nga maabot mi ana nga kuan nga level sa kanang subscription, no? So dako kay namo Ako gato pasalamat jud ko ninyo. kuya. Kay i-add mo Yeah. tanang estudyante kuya in 10 years, murag kaabot siya 1,000. And thank you sa among mga guests. Tinuod tong gisulti ni Ma'am Hazel nga hit and run region ng amo ano wala mi maka-offer sa amo ang mga guests niya. Maikog kaayo mi usahay kay because we are receiving professional advice and ideas and wisdom. These are wisdom nga gi-accumulate nga 10 years na nya ilang i-share dinhi no. So yes, please do like, and subscribe and share and donate to our cause. Og ako si Domino Puson, maayong buntag, hapon o gabi bisan asa ka man karon sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Yes. Thank you, Ma'am Hay. And si Ma'am Giselle, thank you kayo ninyo. Ma'am Hay, pwede ka mag-read. Thank you, Ma'am Hazel. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you sa Bye. tanan. Peace out. Thank you, Ma'am Aida, Doctor. Ma'am Giselle, Si Sir Jean Harvey. Saldania sa Canada. Hello. Ang very nice. Yeah, Jean Saldania. Top student before. Yeah, Ma'am. Hey, Ma'am Aida, hiningaw ng Ma'am Aida, ikaw sunod. Ikaw sa naman. Hello, Ma'am Ice. Hi, Heart. Naroon sa Florida na ako.